Polisi i Johannesburg muri Afrika y'Epfo yavuze ko abantu 5 bafatiwe aho Nelson Mandela yahoze atuye bashinjwa kuba bafite imodoka yibwe no gutunga imbunda nta ruhushya babifitiye. Uyu munsi amakamyo apakiye amatoni y'umuceri yatanzwe n'Ubushinwa yarahagaze ku cyambu cya Sudani aho yagejeje imfashanyo y'ibiribwa y'Ubushinwa muri icyo gihugu cyo gukujwe n'intambara. Urukiko rw'Conakry muri Guinea ejo rwakatiye umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi Ali Yuba igifungo cy'imyaka 2 kubera gutuka no gusebya umuyobozi w'agatsiko ka gisirikare kari ku butegetsi. Minisitiri w'intebe wa Sao Tome na Principe Patrice Trovoada yavuze ko Perezida Carlos Villanova yarenze ku itegeko nshinga yirukana guverinoma ku wa mbere. Perezida yavuze ko bitewe n'uko guverinoma idashoboye gukemura ibibazo by'igihugu. Misiri yashyize ahagaragara iby'ubushakashatsi buheruka kuvumbura mu karere ka Al-Bahari birimo imva z'abahoze ari abayobozi bo ku rwego rwo hejuru zimaze imyaka 4,000 mu mujyi uzwi cyane wa Luxor.